Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengajak investor Arab Saudi berinvestasi di Aceh. Mereka diajak untuk mendirikan maskapai di Aceh. Dalam pertemuan itu, Mualem menyampaikan berbagai peluang investasi di Aceh. Salah satunya saya mengajak para calon investor untuk berinvestasi dalam pendirian maskapai Aceh Airlines. Hal itu dikatakan Mualem saat bertemu dengan investor Timur Tengah di Mekah, Kamis 16 Oktober. Mualem mengatakan pendirian maskapai Aceh Airlines adalah langkah strategis membuka konektivitas udara langsung domestik dan internasional dari Aceh. Sebagai langkah awal, mereka diminta menyiapkan 8 unit pesawat kecil dan besar untuk rute domestik dan internasional. Selain bidang investasi, kerja sama pendidikan juga dibahas dalam pertemuan itu. Dekan Fakultas Bahasa Arab Universitas Ummul Qura, Makkah, yang turut hadir, menyatakan kesediaan menjalin kemitraan dengan pemerintah Aceh melalui program beasiswa bagi putra-putri Aceh untuk melanjutkan studi di Universitas Ummul Qura, serta pengembangan pendidikan bahasa Arab bagi dayah dan lembaga pendidikan di Aceh. Abu Badr, lazim salam Saudi. Salam ya. Kif al-hal? Tayyib insyaallah. Saya hormati kepada perwakilan di Kuwait, Qatar. Saya hormati semua pimpinan guru besar yang sudah berhadir pada malam ini. Dan saya hormati pada syarikat-syarikat perdagangan makarim yang ada di Arab Saudi sebagai chairman kami. Yang saya hormati semua tuan-tuan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. وخاصة صاحب البيت من شركة الضيوف الكرام من الشركات والتجار من السعودية والكويت، الحضور الكرام في هذه الليلة، ومن رجال الأعمال والمشايخ وأصحاب الشركات المكرمين. أشكركم بحضور هذه. Dan sekarang Aceh Allah berikan manfaat yang lebih tinggi, lebih besar kepada rakyat Aceh. سجل حضورك فرصة ترحيب تنتب من صادق محبتكم ورود وياسمين تنطر غراركم يا بعد عيني وبعد ندبها تفضلوني واسمعوا الافكار واستجوابها عليك يا قافي سلام وخل عنك العدلين تبختر بوزنك وقافية كثير وقبها اطلبها للذوق الرفيع من اليسار اليمين سجل حضورك فرصة جاتك جبها ترحيبة تبقى على مر السنين ترحيبة مثل الورود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واسمعوا بقلوبكم يا سامعين من قبل لا تستمتع اسمع واطرق بابها الشعر ديوان العرب والفرق بين المبدعين